nung sini bro bahasa marah nole kemasa mah kau thai kau baru noto ya mak kau baju abang sesa nung kaya retired IPS of retired IPS officer mo to yo sini bro bahasa marah nung kemak kau baju 각자 tinia bo kau thai na ang khapawai choi ma to mo se juge ni akha sapana salayo kechung tawachin chung si to amma rung to amma jin bangma na to are pha chung nai ne hameng kha jin ya pho se bangma je tong pho chung abona khela ma ya mo se tong chung ada ke chung si to ham pho abo si so yam bo ye ak rung to ham krung to ham pho chung abo rung mo ma ne na chung ya so ma ya mo bo ye ta mul bangma sa ba ke chung mung kho sa me bangma khe to abon sia ang ma sao wai wai je chini base chini tong thale chini para se chini gram se ke village committee je tong tomorrow abo chini base chini tong thai chini tari thai chini ke nai ha men ke sarkar ni je samung tamo pho grassroots level se abo se chung aro tong mi pho chung nai ne ha men ke tawo abo je samung tang thio chini participation chung abo tong si amma tong si mo bang nu aya kha ong tong kha ang nai ne mi mambo ya bo kau sa hin ke 24 February 2016 tabai khe bosi chis kawa Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni under village committee ni je election ong thama apu chung nu oje chung kroi sempio 587 village committee kau aw 587 village committee dem sia chung bangma se chini apu chung seat mai ru ma to chung member ru ma to kha abon sia chung khakama to mo chairman se 92 jona kau apu akhe vice chairman ke bo 80 vice chairman kur broi chairman kur nei ching nei borole kom kau ya bengla khe se bangya change lai je ta cha to nei ro education no employment no kama khe kau ha kau ong ye change lai je advance to nei ro brang pha cha village committee yo boro tong nei le village committee ketham kebri chu khong ton ma ro phos tong chin la suk bang ke chung bodi yo phose village level ni chini was the most powerful body se ba most powerful village level ni chung boro ham ke kheme ha me ke se kheme nai di ta khorom khoro chung taw je bazaro join je to ne ro chung nai di chini area wa chung pa nai ha mum ke noboi re se chung college ni pass out to university pass out ar pa chung kya pa coaching center dekhe kheye phose abo pa chu krui sini chung khela maya ba moming ke chini abo ni chung effort la pon chini rangkho pocha krui infrastructure krui whereas chung ba village committee ni aba ain boiro chu sa chu khusa pore na haming ke Tripura Tribal Areas Autonomous District Establishment of Village Committee Act 1994 arboro chung khusa ya rekha nai ni haming ke village committee ni je arwa abo je function nai haming ke sa je chung khemai abo chu nu to ami angka bo chung jesu ongpho chung village committee jeba dol ni phong tho arim pho chung lekhak mai ro bazar ro tla brui mile chung abor tong sime ke chung chao akhe mai ha ame ke pass hai madhyamik insiya post graduate one ro chin abo naw mami ke chung nai nai mi parawat jokhon abo lekha pora kom ke mai nei maya o ha min ke abo na sa ka tiyo bro na baw ya ong layo ke chung seja ye baw ya ong le chung akhe ong le chung lap kre akhe ba le chung le cha mai ya ke chung mamba ya cha mai ya ha min ke chung sa se tong se en ne ra sa se en ne ke chung sa se me ha min ke chung tong se me ha min ke nang khru se ma tong ha min ke abo ke chung develop one chung no sin tong ye chung sail tong ha
आरो जो आबोना लामा बुफनु मायां तो हमिंखा आबोला चुं आखे नुनाय केहा ब्लॉग रावो नु वीडियो बे को सालाइन फ केहा मेंबर बनजो देले खाक मायां तो हमिंखा बोले माखेनाय बोले नो आचो से बोले बों SMS हुई मैंने इंटरनेट बों यूज खे मैंने ईमेल हुई मैंने बिने सामुं आरो पाराव काम तो अमरो तो हमिंखा सापारो बुये लेखारो सुये ईमेल रो खेपबा कंप्लेन खे केहा मेंबर ना आं मेंबर आरते आं वार्ड नंबर आसुनि मेंबर आं आइन एरिया वा खां तुम चिनि विलेज कमिटी वा खां तुम आं बे नु नाइदि हे केहा मेंबर जखन साया मेंखे बिनि कौसखना नै क्लास 12 स्कूल आखे हाई स्कूल सीनियर बेसिक स्कूल प्राइमरी स्कूल जे तोमरो नाइदि आरो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी हि तो लेखा चारिया मा पांदावा लेखा माइ त्रे बेखे एडभांस में माने आबदमा कमिटी ऑफ स्पोनला नाइना के आबदमा इलेक्टेड ब्रो रो आबरो से SMC नि चेयरमैन रो मावर रो के अब हमें के जे हाई स्कूल नि हेडमास्टर तो नाय बोला पोस्ट ग्रेजुएट रो बीएड रो पास खेनाय आबसे के क्रहा विलेज कमिटी नि मिसियले तले कॉलेज फसे तो एडिसी नि मिसिय कॉलेज फसे तो तले अब के अब कॉलेज नि प्रिंसिपल बे कमालामा साले मा हमें फ जों थांगे होय हमें के चिनि मेंबर रो चेयरमैन हो हमें के माइना नाय आरं बये पा मायु फिया फ पा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ना फ 1/3 नि जराले चोमे एनो ब्रिरो 1/3 आरो मेंबर मै मदे चिनि आबदेमा एजुकेटेड ग्रुप चोमे हमें के आबदे के चोम ममी के आके चाकरी रो फनो चिनि यूथ रन थे आं साइन चोम के मा जेफ चिनि पहिला एजुकेशन मा खेनाय एजुकेशन पाइ के चिनि एम्प्लॉयमेंट अब एम्प्लॉयमेंट के माइ के गवर्नमेंट जॉब फमयो नॉन गवर्नमेंट फमयो आके त्रे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फनो जो नोवा आरि तो अनि होया चो के एम्पावरमेंट फाइनाय जो फाइमे म तो नै छिनि किनि ने एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट अब क्या बे क्या खुरुं नै मसे अब का अब देखे जों सामोना तां थामे हमिं के जों जे साले जुगेन से चैलेंजिंग से जुगे से बाताइले से चुवा नै के चिन परे फाइम लचिले पाइमे हिले करे क्या ब्रो ग्रेजुएशन पाइ फे हमिं के बिनि पाइ थाया बिनि स्नुमा लर्निंग प्रोसेस लेवल कंटिन्यू से क्या चाइना नले खापरे चा देव हमें के बोले खापरे न चा था मानसि बिनि आमी परे मला था अने क्रे बिनि जेबा सामु तांफा आबदिमे के जोइराव आं काबोंजो मले आइने आपिल लेप मावना हमें के जों सासनि याकुंबाय जों बाचा मा सासनि मकुइबाय जों ने मा जों स्नो आइनो नै बे चा था हे बेनो खामरे नाये जों बेखे चामे नै जों याकुबाय बेखे बाचा नै हे माके जों मायो आखे तेफा सामदि आसु जों केहा बॉडी विलेज कमिटी मा बॉडी रो से जों के आरो से जों चिं या फासे तो हमें के बा जों चाया हें खुबै सामा तो मले आबला आरि से जों के अब चाया जे चामाय मा सामो अब डेवलपमेंट स्कीम रो बांगमा जारो सा रां नि फान रो फाय अब काम के जो तामाय हमें के बे चामा दिन जों चामाय नै हेमा जों